Masang huna khan India ram hi lalram chak tak le thil ti thei tak alo ni to thina. Lal te chuan Asia khomwal pui zong zong deuh tho hi an lo op to thina ni. Marbul mangin lal in ro pui tak tak an sa a. Lungsen mangin kul ro pui tak an din boka. Tun thleng po in khovelin mak ati tur khopa thil hu tam tak an hnut chia reng boka ni. Chulal ram ro pui tak mai chu Mughal Empire ania. Lal ram ro pui tak maile thir manga din phatsan na le chaklo na wanga tlu cheta hun la khan le tin buaina bul lo in tran dan le atop na thleng in kan soi don ni ole he content hi Zirlaite puitu ni bai sein ka theiang topin ka han siam ve chu ni a abikin pol som pani Zirlaiten in lo hlok pui ngai ka bai sei ni uluk takin in lo ngai thladon ya kumsang khazanga somni le parukhan Central Asian lalfapa babura chu sipai tlem tenet India tlang ram chu ron pelin panipat huna Sultan of Delhi Ibrahim Lodi nen in bein nena changta tuna Uzbekistan kanti huna khuan in beng belin lalram thar Mughal Empire lo in tran na chu alo ni tani he anin beina hian sipai tlem zok nai ma se India rama lo om ngai lo ral thuam silai mu le kenon te manga chumia wanga nena changpo ani theiome Mughal Empire din tu babura hi Indian history an ne tulal ro pui tak bahni te thla tanga lo chhuwa khania apa lama Central Asia Timurit lalram din tur Timur le anu lama Mongol Empire din tu Genghis Khan thlania babura hian kumli chung chau alal rama chun ro rela chumi nuwa kumsang ka zanga som thuma afapa Humayana chuan lal thu thleng chu alu avele a Humayana hi avan duai hlea Afghan ruai turo pui tak sersa suri chuan bein alal thu thleng chu achu sakta a ti chuan Humayana chuan in engkim a hlo to vekani Persia rama kumsom le pangazet salta angmai na khosa atopa chuan Persian ho pui na in Delhi chu alalet leta a mase van doina chuan zui zelin kumsang ka zanga songa le parukhan ama library le lona tangatlain athitani heti la hian lal thu thleng lu tu tur akbara Humayana fapa chu kumsong pakhat mi chau alania atira chuan a general Bairam Khan chuan akai hruaya an pani chuan panipat in do voi ni na hemu chuan heta ti chuan hun rei lo te chungin akbara chu aral do thiam tak le hruai tu thatak ani na chu aron lang chuak thoya India mar chakle Central alal ram chu zawin aram ri chu chimlama Afghanistan atangin marama Bengal thlengina zawzela inpum khanna chu angai poimo hlea Rajput lal fanu nupuya nain kumsanga zanga somruk le palia Muslim nilautena chia an choi thin jizya tax chu ti thopin in neina mangin nam sang sang ta chu in zom na asiam tira Hindu te po sarkar nuani na poimo le sipai din hun luat thei turin asiam sel bokani Fatehpur Sikriya alal ina chuan Hindu te Muslim te Christian te le Zoroastrian te thlengin sakho chungchanga ti hauna nei puya chuti rol chuan sakho thar din chu adu thu sam pakhat ani thunga chung sakho sang te chu mun khata zom khomin dini ilahi ti vo atum nge ni aro rela noya chuan administration system ngel nget taka siama mansak dari system mangin sipai te chu din hun niam beratanga sang ber thlengin reng asiam saka chuti rol chuan an finance minister todarmal chuan anal ram chu in tawdel taka a reng thainan chia choidan tur policy mumal tak asiam bukani ti chuan akbara ro rela noya chuan Mughal Empire chu khovela lal ram ho saberle chakberjinga chiartel ani nge ni Mughal Empire ro rel to ro pui tak akbara chu kumsanga zaruk le panga October ni somni le pasari khan akra thia athi chana hian dysentery wanga thiani tianoma source then khata chuan tura fry hlumani rin theina om thun soibokani akbara thi nuwa afapa jahanjira chuan na thu thleng chu lu avelein kumsanga zaruk le panga tanga sangha zaruk somni le pasari thleng khan alal thu thlenga luwa Zahangira hian lemziak huan le luxury te ngaina ema lemziak angainat ema wangin chuti hunlai artist haber ber ta chu a hruai khoma atak tak angalang
painting siam chu angai tu berani then Jahangir lal hun lai kha painting le acha Mughal Empire an san lai ber ani rengani lal thutleng lo tu chu Jahangir ani ma se thutluk na le thu top reng siam tu chu anupui lalnu fing le tumru tak Nur Jahani nia anupui hian politics lama po mun poimo taka changani Jahangir lal lai le kumsangka zaruk le pariat khan English East India Company chuan India raman lo thlenga atirin sum don na company te naw tak ni ma se anhuwa chuan India ram malam hunatan mun poimo tak changtu alo ni tani Jahangir fapa Shahjahan chuan kumsangka zaruk som ni le pariat atanga sangha zaruk somga le pariat thleng khan lal thu thlenga lua ahun laya Mughal Empire in cultural le architecture lama an thlen san lai berani Shahjahan lal hun chung hi golden age anti nge nge Mughal Lal te zinga chuan in saturo pui bera soini Red Fort Jama Masjid le Taj Mahal than ro pui takmai anupui Mumtaz Mahal hriat rengna na sakta chu voin thlenga India ram timoi tu le khol sin te hip tu ber zinga mi ala ni zelani Taj Mahal hi kumsom ni chuang zet mi hring sang tel nan sa ma se heti lai hian in ro pui tak tak asak thina wang le in dona aum fo wangin Shahjahan chu sumle paya aboi tran leya atopa pheichon afapa ngai Aurangzeb chuan bein alal thu thleng chu achu saka Agra Fort chunga chuan atan tira athi don thlengin chulai hmuna chuan oma anupui thlan Taj Mahal thli reng chungin ahun top amang liam tani Aurangzeb chu Mughal Empire lal thu thleng lu na nung berle lu rei ber tu nia kumsanga zaruk somga le pariata tanga sangkhat zasari le pasari chung ro relin kumsom nga chung zet lal thu thleng alwani Aurangzeb la lai hian Mughal Empire chu azau bel na saleya apa le apu theu lalai ai khan alian zoka India subcontinent zongjong deuh tho chu athu hnuaya anom vekani Aurangzeb chu sa khuana lo ursun tak le strict takania Muslim ni lotena chia an choi thin jizya tax chu siam thar lein temple then khata ti chia Islamic dan chu na sa takina do dal boka Aurangzeb policy khau tak chuan mi pui ati thin ura pol tam tak chu achungan hela chungzinga chuan Marathas Sikh le Rajput te pon televeni South Indian a chuan indona top theilo chu alo chuak ta nge nge ya heta hian lal ram ho sakna le sipai chakna amang na sa emema chu chuan emperor chu re thei taka siamin sipai te po an chaw zo hialani kumsanga zasare le pasaria Aurangzeb chu thita heti la hian Mughal Empire chu azau le ma se achak lova anget lo bokani Aurangzeb nuwa chuan rorel tu chaklo tak tak te chuan Mughal Lal thu thleng chu an lua Mughal Lal ram ro pui tak chu zoi zoin state te naw zoka an thendar ta kumsanga zasari som thum le pakwa khan Persian Lal Nadir sa chuan Delhi chu aron beita Peacock Lal thu thleng ming thang tak le Koinur Diamond chu alak saka chu mi nu reivak lawa Afghanistan sipai ta chuan Ahmad Shah Abdali hawin anron bay veleta heti lain British East India Company chu aron chak chho zela kumsangkha zasari somnga le pasaria plaisi le bukzarin dona khan India ram rorel tu te chu nein zoi zoin Mughal rorel chu anlu alan ta zela kumsangkha zariat alo her chole meu chuan Mughal Lal chuan Delhi khopuya chau thunaina achangtani Mughal Lal nung ber Bahadur Shah Zafar chuan Mughal Lal ram ro pui tak atluk chiat to nu aro puina te chu hlimthlang chau ani to nuwa thunaina ron changvea kumzabi sompakwana lai hol vela chuan Mughal Lal te chuan Delhi khopuya chau thunaina anchang to ni political power chak tak nei lo ma se Bahadur Shah Zafar chu culture lamam poimo tak hlap huwa thiam le India rama Mughal heritage a ho sakzia tifia tu alani rengani kumsang khazare somale pasare khan India mar chakle centrala helna lian takalo chuaka chu the revolt of 1857 amo the Indian revolution of 1857 tekan friat khania India supai tol chung laldele civil mi ta chu British East India Company laka helin policy diklole
en kol na khau tak mga India rama anin rol chu an do dalani he hel na hian Bahadur Shah Zafar chu symbolic leader an manga chu chuan sa ko sang te chu in soi khom tirin British ho beina an tran rol thei nge anin be se ni van doi thlak takin British ho chuan hel ho Paul chu an thian dara Bahadur Shah Zafar chuan mana a hremna tan British ho chuan Burma Renguna an hruai ta ni chuta chuan hrom takin a khosa a chung tele a khopui ro alo rel to na thin hmuna ta chu thren hranin a om ta a thi don nei tanin chunga khohar taka om chung hian an lal ram tlu cheta angai na thule alungai na thuk tak chung chang ta chu aziak thina ni Bahadur Shah Zafar chu kumsang azariat somruk le pani khan athita Mughal Empire top na chu nem ngein om ta ni athina chuan kumzabi thum chung zet Mughal rorel hnuaya Indian namnun phung architecture administration le identity siam tu chu ati top ve ta ni British chuan Mughal ram chu danang takin an ti topa India chu British colonial rule hnuaya a ompum hlum ta ni ole khati zong khatun tumata na history kanan thlir ho le thei ta chu ni a remchang masabera Zirlaite ta na tangkai tur ron ti suale kan tum don nia